je yak pai tau ta kebin a movie puiler khanya bagai nono sabo saka nang beleke no mane acting korenai ning bung pi sana abo haini puiler nono sobai sabo nang tamu to to Hello भाई song भाई tong khakai na rucha to kaham gudang na tong na hini gang tin han helam sokani live pro lifestyle channel ang tini onek dini pore nor ni bagita ke sakata lifestyle aba biography to fekya enke ta ke be bokrok sa youtuber hani sini jage tong sire takho khamid debro mani lifestyle aba biography rok gechengo bidini bisingte semalanya bini kami rok bura tai bini qualification bisuk tai bini family member sab sab tong tai koijana tong tai bini girlfriend rok sab rok tai bo kaijak rok da abrong na sengo bidini bisingte tu tai le semalanya kana rok tong no bona hamsagi tong tai bona support khai tong ka video no kaisa like to remana bala hai diba pajengke ko rok bisi sai kare video no nala bakha thangla sirane pajengke bai sosung pulawan silaman pasing thalanya bini real name rok tam rok bini real name ke Hamid Debromano tai bini nickname eba bono nog rok lobby ring sak marok ke pulung ne lobby ring sago pajengke bai sosung silanya bini derobar eba asameni shalok ke bisro bini derobar bini asameni shal ke 17 August 1998 ase tai bini tabo present age to 25 ke faji bai sosung silanya pasing thalanya bini height te weight rok ke bisro bini height ke 5.3 feet weight eba bini hilik mani hinke 57 kg fajengke sing silanya bini religion eba dharma rok tam rok hadiba bini religion eba dharma ke bo Christian hanke faji sing silanya pasing thalanya bini bilasai ke bini kamini mungrok ke tamrok bini bilasai ke bini kamini mungrok ke boragathal bini family member rok ke total 5 member fajengke sing silanya bini education eba rang sirma rok ke busuro bini education eba rang sirma ke graduate philosophy na tei fajengke sing silanya bini hobbies sai ke bini muchungma rok ke tamrok haidiba bini hobbies sai ke bini muchungma ke watching movies playing ni bising ke cricket fajengke sing silanya pasing thalanya bini favorite food hai ke bo thokjak kungma rok ke tam rok hai diba bini favorite food hai ke bo thokjak kungma ke wahan chakhai tai most deng rong ke bo bela ke thokjago fajengke bai sing silanya pasing thalanya bini girlfriend hai ke bini brini kok na te sing silanya pasing thalanya hai diba bini girlfriend hai ke bini brini kok ke bo na share khai liya ka unrong ba share khai maliya kha khai ke narok simon kana bini live style up no bo obidini bising te ke narok tamu no bo na shinia angi tong ke bo ke khoroksa podcast ni owner ni sini jago ke narok tamu no shinia ke ang bini channel link ba ni description box er nai narok thangai check out khai nai mano ke narok tamu no ani channel ta bu ke tal angi tong ke narok subscribe khlai tong ke please narok subscribe khlai di tayo bidina bu se mansok ni dalo be narok share khai ni bu ta pogi ke mara life is do next video rok to way thank you for watching bye